Hak jingjia accident kepala jia hanek step surok Shillong bypass. Wei samla uplatip kumu Donald Peace Imli nakisnong Damsinyong Melim East Castle Hill District ula klatno hasyen kata kadai hadin bekakali kebaunya kelai tengku bat kubi ketrok kidau bilat kebawan namar persya. Katolong kubor kaya tu bahalor kate kijingjia kipulet kilalap hakapor si sanpo bja jong ke step arpau terik hakaba kilalap pakate ketrok kidau bilat kebodon yau number AS Norway RC Laisan Lainot ya kabalanya dau taining paren kade kebami na lumsnong banhiar segawahati Henry Habapoi hakate kejaka kelai tengku berketika Maruti Auto Keten kebodon yau number ML Not San S San R Wenyo kebalawan nakliang persya bat kebala penlong yunongnya jong ketika Maruti Auto Keten bun klan no hasyen halor ketika jingjia kipelet kilele katla katyai ban se ya kemet yunongnya ketika Maruti Auto Keten namar bula sakut hapo ketika kali hakju kapor nakliang kipelet kindang penlong jing toket ban lap jing sya halor ketika jingjia accident.